Ino ni obichere irokire barabara-ini nene ya kuuma Naikuru guthii Mogotio thutha wa muingi wa matuura ma Rongai kururungana na kuhinga barabara ino makihuthira mahiga o ndumwe na gucina tairi. Mari na matacukirie Aikari aya ni mokirire itang'a iria irarima mahua na nyanya makiuga ikoretwo ikihingiriria ruui rwa Rongai kuuma mwena wa Rugongo na gutiga Aikari aria maikaraga kianda kia ruui ruru matari na mai ma kuhuthira. Tumesema watu kama wakazi wa huku tutaki hiyo mchezo tena na tutafungua barabara sasa ile maji itakuja. Kama mimi kama mama saizi tunaenda mbali sana na hata saizi sisi ndio tunaishi nyumbani. Ukikaa kidogo unaona nyoka imekuja inakuja kutafuta maji. Tunataka hiyo maji ifunguliwe mara moja na ndiposa maji iweze kufika kwa watu wetu. Ni matetete moritu maria makoretwo makigerera kumana na kuhwa kwa ruui ruru makiuga makoretwo magithii thabari ndaya gwetha mai ma kuhuthira. Sijaoga kama siku 3 bila maji. Na mimi naenda makaa nikirudi niko mweusi na nataka maji na hakuna maji. Tuambie wananchi achukue sheria kwa mikono yao. Sababu hatuwezi kubali mtu apande nyanya na ng'ombe yetu nakufa. Maafitha borithi mauma na ihinda riritu kuheria mahiga na kuhoria miakiri gwakitio barabara-ini undu uria urehire muthianiriro munene wa ngari. Mwena-ini wake munini wa county commissioner wa Rongai ni akumithĩtie mũrũrũngano uyu na kuria muingi gwethaga njĩra njagĩrĩru cia kuheana mateta mao. Suluhu ya kudumu ni kuhakikisha tuna monitor hiyo maji tukishirikiana na wananchi, tuhakikishe kila mtu amepata maji na watu watumie maji vile inafaa. Wenye mashamba kubwa kubwa wamechimba balls, watumie balls wakati ya kiangazi. Ndini uriu ni eranĩire gwetha kihonia gia gutura kia ndũgamano ĩno akiuria muingi na ene mĩgũnda ĩno gũthaithanĩra harĩ ũhũthĩri wa maĩ maya. Ngiribotera Kameme TV kuma gĩcigo mbunge kia Rongai kaunti ya Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ wa ng'ombe wa Maina.